Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Hayi, namuntlha of course hi ta hi kha hi tisa video clip ya final send off ya Kenny Bevula. Hi ta hi kha hi tirhisa ti-video clips ta Prof Mayengani vhele laniwani, and also ya a video clip ya kokwani Cakwe, because hi vona a va ri live. Ni ta ni kha ni vona kwala ku ni ti-integrate xinjhani, we shall see ku hi ta ti endlisa kwini, but ni ta ni kha ni ti faka maybe simultaneously or one after another. Ni ta ni kha ni vona ku ni ta swi kha ni swi endlisa ku swi va interesting as mi swi tiva ku hi le ka Master T and stuffs like that. Let's go. Ntirho ya yona hi yona leyi mi vona proper mirini va swa funeral ya tihexe ta kona loko ti ku rhwala wo ze ku i gama ro hana wena wa ha vuyi. Hey, swi proper na diko ya vona yi sasekile. Vanhu a buti mkhulu ni swi twini va ku mabanana ni swi twa ku laha se va vulavule buti laha hambiloko vo swilo swa fana mabanana echawo phela hina vahlengo hina mavito yo hambana mabanana ya hi yimele hi ku famba swa funeral hi vorini hi ku swa funeral yi mi tisela timovha ta masiku vona ya va karhi vanhu va karhi va ku ri hayi ya kona loko vo ti vekiwini leswi nga endleke swa proper support yi le ka xiyimo xa le van'wani va le xilungwini va ku ri hayi na manejara ka swa ikona hi leyiwa yi tshama yi kha yi mbale majazi hambi ku kha ku hisa ku va manejara swa karhata manejara swa karhata ya kokwani Chauke a hi se tluriwa proper is proper always ya loko ya the pro yeah the pro sasekile
the animal that tell them shazi. Davesita.
Masep. He sent off. He sent off. Yeah. Nito animal azaku inavela kufa animal. Animal irinavela kufa. Mina beta yini animal. Ngokuse ure. Akunavela wena man. Akunavela wena. Mina timbili. Receive money in the name of Jesus. Animal sunavela. No pula. Bona animal, bona. I'm now low on juice. Consider charging. Proper. Ai, akuna xo biha mano. Ya, swi proper. Ya, se kona amabomu. Swi proper. Ayi n'wana mani swa mampela hi leswi hungasa swa straight endla swilo swi endla ene ni fanele mi ta leta hi munhu ku ta vulavula ta mi byela ku mi ta rini mi ta chaya sure ya swi pro so vanhu va hi pfukile hi ngo vona ya vanhu va tele a hi nelangi la swilahlwini ya mata ntsaka ngolo ku mi nga ni tivi ayivo loko mi tlhela mi langusa movha la mi ta yi vona va vona ni kurini ka Facebook Kenza swinene se hi fikile ka xiyenge xa B xa haleni swirhapeni hi ta pfumelela mfundhisi dokodela GL Maluleke va yisa ntirho lowu emahlweni mfundhisi hi rhandza ku va khensa Xikwembu for this order that is prevailing in this graveyard.
I have got a question to ask everybody. My first question is, kungaba na munhu exikarhini ka hina loyi ange yena anga swi lavi ku kateka? Is there any person among us here who can come out and declare and decree that I don't need any blessing in my life? None. I debel in Mavo. The second question is, before you die, is there anyone who will say, Mfundisi, Nikongelele, I need the last blessing on this planet Earth before I die? Do we need the last blessing on this planet Earth before we die? I love. Yes. I've got an answer for you. Start preparing yourself for you to die in the Lord. Here is the scripture in the book of Revelation chapter 14 verse 13. Then I heard a voice from heaven say, write this before ingesefa ayeni yafela hosini. Just prepare yourself to die in the Lord. And that is the last blessing on earth. That no one cannot miss this blessing. So prepare yourself to die in the Lord. If you know that you are going to die, can't you do yourself a favor? That before you die in the Lord. Amen. Amen. And I don't think there's anybody who will say, Mina anila anusla kukateka. But there is a last blessing on earth. This is the blessing of dying in the Lord. God bless you. Don't miss that blessing. I'm begging you. Don't miss that blessing. Maitiba chole shinga bambuana Yesu. Uzaji dzela kuntabana wena a paradise in the last minute. So I'm begging you. Die in the Lord. You will be blessed. Can we pray? Kashikwembele shianyaka baba. Ikona halaflasweni sakando sakabevu. Komshanga ibeka masalelo yamakweru wa hina. Komshanga kutwisisa hinkwako loko humaka ka wena akuve hehla ka hina loko ha ntirha ntirho lowu. Hi vito ra Yesu Kriste wa Nazareth I pray. Amen. Amen. Loko ri heta ku endla se u ta va u ri ntirho wa va ndyangu. I've done what I have been requested to do. Kumba xi katekiseni. Amen. Amen. Van'wani minkarhi yo tala loko ku ri na nkosi ku lovi munhu mi mi vulavula ma vula mi ku hayi I famba kahle hi ta vonana kweli zayo hi ta vonana van'wani mo vula ntsena mi nga vonani
lava fambaka swin'we va ta hlangana swin'we, mara loko mi nga fambi swin'we hiko ku hela namuntlha mi nga ha ta vonana. Mativa mutswari wun'wana loko a ri kusuhi na ku fa a vitana vana va yena vambirhi, a ku ka lowo sungula, n'wananga na famba, na ku lela na famba. N'wana loyi a nga ngheni kereke, se a ku eka loyi wa vumbirhi loyi a nghena kereke a ku n'wananga wena a ni ku leli. Se a khunguvanyeka loyi n'wana wo nghena kereke, hawu u lela loyi u ka nga ngheni kereke u tshika mina ni nghena kereke na wena hi nga na a common faith, why mina u nga ni leli? A ku n'wananga a ni ku leli hikuva mina na wena hi famba ndlela yin'we hi ta tlhela hi hlangana. Loyi na n'wi lela hikuva a hi nga ha ta vonana, a hi fambi ndlela yin'we hiko ku hambana ka hina a hi nga vonani na loyi, wena don't worry hi ta vonana.